Katirebe aba basore niba barya umugati ukozwe mu ifarini ya Azam ko yongera imbaraga gatuma n'abantu batekereza neza. Katirebe hariya Mustafa Francis, Mustafa Kevye Peragaka Mugani Kakula Fabrice shira umupira mu rushundura ahagurutsa abafana b'ikipe ya KIYOVU Sport ati nimuhaguruke uyu munsi njyewe nashe gushira umupira mu rushundura. Mugani Kakula Fabrice kuri corner yatewe na Mustafa, pira fasta utera nabi pira ajya kwa Fabrice mugihe mugabo Gabriel ahagaze iruhande rwe, pira uca mu rushundura. KIYOVU kimwe Rayon ubusa. Hano igitego cyiza cyane yani, wabonye ko pose ushyize ku mutwe uraza usanga Gabi ahagaze ariko ntiyabasha. Agikore ngo attention Kibambasi byararagiye Diara barawumwatse, Diara rawufite batereka penalty area. Nibyo urabona ko Diara yawatse uyu mwana arinjira, umwana akora tackle biranga, Bogo Ali ashira kuboko. Iyi aho Romario ndumva nta gushidikanya nawe uri umusifuzi rwose wayitanga, nibyo yagaruje umupira n'ukuboko. Nibyo penalty area. Katirebe Caleb Bimenyimana Jadara kuramo bimeze bite? Caleb Bimenyimana sobe imbere gato Caleb Bimenyimana pira ushira mu rushundura hejuru. Anga mwana mwana wabanje kwanza gukora ikosa kuko uburyo yari yafashe Diara isaga no mufata imbere kandi yamurusha ibigango hari kwanza hanakoze n'ibigango urebye uburyo yakosa ryabaye. Nibyo Karebu ahita awushira mu rushundura yasamuye muri plafond hejuru kabisa. Nibyo Karebu uteye penalty nziza arawufite Nizeyimana atande kurande aragiye Katirebe Mustafa Francis anaandika bao nne. Hili ni bao lake la nne katika Azam Rwanda Premier League. Wamecheza counter attack maridadi sana. Baada ya dakika chache tu timu ya mpira ulipotokea ni bantu mpira turutsaria urebe mpira utagwa vuba. Juma akina neza ahitahereza ku ruhande ahereza Mustafa Francis, Mustafa itashira mu kibuga. Juma utanze assist ya 5 amaze gutanga assist eshanu. Romario wenda base nabongera kudusubirizamo uko igitego kigiyemo ariko bahereye inyuma. Rebe Odepari barabakinnyi 3-3 umukinnyi umwe bamaze kumucika bahise basigara 3 contre 2. KIYOVU Sport idatsinda iki gitego ndumva kongera kubona ndi mahirwe yo gutsinda igitego byari kubarushya. Aya anapanda anakwenda Hussein Shaban goal! Shaban Hussein Shabalala funga bao zuri, kosa ambalo limefanywa na goalkeeper sababu mpira umetokea mbali, piga mkwaju goalkeeper kashindwa kufanya kazi. Anaandika bao lake Shaban Hussein, la bao la kusawazisha zikiwa zinasalia dakika 8 mechi kumalizika. Shabalala mchezaji amefunga goli nzuri kabisa, lakini unaona ni makosa ya kipa amesimama mbaya sana. Lakini hata huyu kijana Uihoreye Jean Paul amempa nafasi ya kupiga mpira kweli kabisa. Lakini pale kipa angesaidia kipa angesaidia kabisa.
mtoto anaruka bwana, anasema leo tunachinja bwana, tunapata bao la kusawazisha. Kipa KIYOVU SPORTS Shabani Hussein Shabalala ati nimwaguruke. Kuri dekoderi Azam TV wasanga amasheni arenga 140. Igurire dekoderi Azam TV hamwe na antene yayo y'igisahani ku mafaranga 25,000 yonyine. Ushobora kugura ifatabuguzi rya Azam Pure ku 3,500 gusa ku kwezi. Hari kandi ifatabuguzi rya Azam Plus ku mafaranga 4,500. Wakwigurira kandi Azam Play ku mafaranga 6,500. Mwaduhamagara kuri 0728502002. Azam TV, imyidagaduro kuri bose.